7 ya woni wa mukamba no bana bila shaka maundo ni mambia na ngai ni wona we usio na tuone usio tili na kukiwe onikicha umundio karibu sana Reverend. Asante Evans. Nitungia ngai muvea nundu wa kwithwa naitu watu atanisia na nutwekete neza ngai ni musea. Amen. Na kundiona wa musubi ni musubi ngai ne withitwo muikeku ngai ni musea na twina utanu na kuniona we museo ni museo na twikwatie mwithukizia nake ni museo nusubi twe ni mwai. Yes, karibu sana. Asante. Nikana withia nitaendeya. Yes, na ngai ya wasanguma ngai ni musea. Amen. Even zu mundi nienda kwambililia na ukethia tumia makwa mekanisa makitumi maikaza ni wena basa tutinda na kena ni wenda okamemeni na ndatutambua undu sutika museo. Yes, be mutumea weta wa Saminduto na mukaeta wa Florence na nima nanda vizima ambia nimethukia sikipende ki nienda umakethia na nini si nimethukia sie be mutumea onge weta wa Jomnaris Musioka na Julius Nzioka na muka waketa wa Docas nienda umakethia on there tumeasu Francis Masela ni mutumia onge we kanisa tuthukumari mwanake na James Muli pamwe na muka wake weta wa Florence na shiriki on the maya shika iti balamwe unengete kumuthukume bindani ri nienda umakethia na ndimathocha mitambo ni pamwe na education lange ina nina utani nondo even so tondo twithito inena twitungia ngai muvea wengi wanasikiliza kipindi hiki na ni vizuri kushukuru Mungu kwa ajili yao na kumatambua niona ainge maimbea nimethukiicie mutumea weta wa William Vala editwe kithito kwithukiisia ona Robert Yuma mbia ni wirikishie kuyake makiu Peter Mutemba ni mutumia contractor wa bahawote ambia ni wirikishie kipindi na ambia kambia nikukethie no nini sichumani ambia na kuona ending kunengengedisi yake Peter Mutemba ni weta wazito ya Mutemba na ndo ingi Shandrak muku editwe nake aine na undu wa kipindi ki na niwo mwene ona imbea ni withukishie na family yake Pablas Musioka ni mwanake wa taksio bawote nake ni withukishie kipindi ki na Joshua wasu ndeni ma taksi nienda umatambua mwema wakavita ni mtumia wa hoteli wita wa Morning Glory na kewa na kithito kutuithukiisia na kutupongeza undu wa kipindi na Fred Kalulu ni musobia wa simu na ke ni withukia kipindi kina kithito pamwe na Ange Evans tuitona umaweta on there na nienda kunena undu wa family itawa ya Maluva wa Mwengei namo makwatitwe nundu wiwo wa kikuo ni matitwe no mwewo na mathiko ni kwatia nienda o kumanenga ukia kisio wa mwea ingiriwe na mo bindani ribe pastor tuthukumana akiwa mushusu itawa pastor Samuel Maluva ere wa pastor Koya Ibiani Ibiani na ninenda umanenga ukia kisio wa mwea ibindani tarime na uito usu itina windi Evans ekatose mwana tuboye nikana twende yoba ngai ni tukutungia mubea nundu wa utukomania ingi mitambo nino ya Kamemeka NFM kala kethi tuke kitumi kutumanyisia maundu maingi amweni kipindi niki kila tui ona ila ingi ngai ni tukutungia mubea tutumie kilungu niki na tunenge mwithukisia kuosa utaula wengai ukwenda kutunenga ithionthe na timu education weka indi ona itu na Evans tukinena ondeto ici ithwe na kwitu ciena wako mathayo ni maitu na miciene itu amwe aine twa umbola kwaku tutheciena tunena ukitutumia
na ni mubea nundu wa kwendeiwa ni kutunenga uthei uyu twina mubea na winyibio kwaku na nundu wa education ala methi tumaitu education na makacia maende na kwakwa ni ndeto ciaku nthini wa kipindi ni twakutungia mubea nundu wa undu ucu na twaboyani kana uende na kwaka mathayu mandu no kitai wawe mwene pina ni kuyo ngai mucio muthiani osandaya sitwani ya Yesu ni twaboya. Amen. 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 Evans, umuthi ndienda tunenange na ume nundu no tunenangite naka kaingi na no ucio tuinena ngali cionthe. Aume namo meona bata onenwa namo. Na ndiacio Evans kana ila tunena naka kana tu kwase hiu twenda onena na ume. Aume maikone kana waka maikone kana tuinena undu wota takwacia kana na thuku kana meka maundu mathuku aiye twenda unena namo kwanzia cia muguo na ndeto cia ngai one kana tose otagona umanyicio ona etha mundu no wika maundu ala mate malungalu ningi wen ngainde unena naitu na kwanzi Yesu twinena kwanzi elanzio na nikana ume matone kuosa utao na kama ito makiosa utao kuma ndetoni cia ngai na mikalileni ila mwe ukwenda twikale tukinene wanendeto cia ngai even ndeto ya ngai na nienda ulilikania omwithikisia undu wa ndeto ya ngai undu inena kana ndeto ya ngai inena undu wa mundu na mukani mwe umwe. The Bible talks of one flesh na ndeto ya ngai kacia alama kwatanua dini wa mutwano mundu ona wibanda kama taanisi kubika kikuki kama tania nocho na yube otuma undu tumwe even very common ongwenda tunene tulatutona kwenda kuosa mwana wake kunthini wa mishitu na muno kesaithwa ningwenda kunena tuthielekela ume ia muthenani wa umuthi nienda kwacia events na chuno kionete na nitu kionete idio nthe micini ila tumite na mawaikalo ala twikala isioni ila twikala ukethia au meingi no matwa ibeti na matwa ibeti makaiti o ibinda ya sama kaenda wiani no kesaidi wa mundu ume uyu nutona kwikala ibinda ya so toka musie na ene wivanzu kesaidi wa mundu ume uyu ndena kusioka ingi musie kwake na nukukua o ibinda ya sa o mei o kubika o ina mei kubika o itano mei kubika o thanthatu indi ewiani na ni wati kibeti na rikala muno koguo nducu no umwe evans wiritwe wipo nthini wa miciitu wia ni museo na wia ni museo ila mundu wathi kuthukuma na imanthi andu make lakini evans no ucio tukacekana no ucio aume mai balance cindu ukecairi wona ethwa no wia indi no lilikana mutumia no lilikana kana no tiete andu make ona ekala muthukuma kwasa pe o mengi me mitindo ya kwikala muno mundu kwenda itindo cianza ukesairiwa ila wauma wiani itina wa wia nde kwenda kwikatia muno kuimuci ona ethwa mukanda mubingisa ena amekuwa na mazoea o kwenda kutake time na kwikala nza na kesa kuka oyo musele na kwa events wia ni kindu kimwe kila kithitwe kikwenda kulika ukezaithiwa iyo pamwe na wea nitapenda uliko ndungi nthini naguo nthini wola wea ukezaithiwa mutumia nitawenda kuongela undungi nthini wa wea ii kipeti nikisi mutumia nuthukuma na nuseo lakini nitawongelete wea nthini wa wea ukezaithiwa indi nukwaya andu maku nukwaya mutu kipeti chaku na ciana ciaku na family yaku kwa jumla ukezaithiwa ndu mona masani ala mailite undu ucu na ume maitu na evans kiwe ni chao mundi nucio tuinena na ume ni kana withie no malilikanai o pamwe na wea indi naguo muci no ukwetele na andu maku nime ukwenda o ibindani ila yailite ona evans aume amoke sairiwa no tamatwikithitie wia ni waingibio ke sairiwa ona maundu makwa kamuci ni menda kula mutumia uyo mutumia nuyu lakini ni watu iyo na maundu makwa kamuci tita mebata yu
ikile pinda ni wea na ninoka na nininoete na nduisi ni weani yuke zaidi wajuindi even atumea maitu nimekalite unduni usua wako nena undu wa wea na bakenda ulika undu wa kwekwatania nola wea na indi mundu wa ya muka wake nundu wa wea na indi you events ula wea we museo uthienda utuika kikuo nthini wa mutwano uyu na maandiko mangai nimeunena undu wa undu ucu kou aume mamane wea wi museo no useo kubalance na aume aingi uke zaidi wa mundu ume nuni watwani evans na nitawatie muka nitawatirie inya muka mundu ume nuyu ni watwana lakini nitawaekeia cimake kibeti no asino tamama matabazie kibeti undu chaile ni kwika na kwe ome beme tuozu evans uke zaidi wa we mundu ume watwani nwizi miaka mibitu evans na yibinda no yibindukite lakini tia ndo ndama namba ubenduka uke zaidi wa mundu ume nita watwa akibeti na indi atwa ya family nita wa inyaka nethe na mchuchu na kibeti chuni chokcha kuwia ndo achuonde na kubua ngua mchuchu sindu cia muthembosu uke zaidi wa mundu ume nita lakini nenda ukuli evans what sense does it make Edwa mwanake nuyu kana mundu ume anekalile wanake ni ota miaka 30 yeweka no wewe yuya akaua akatheweka no wewe buya ngua akomayo weka nunu zani waenena nao nundu ethitwe weka lakini mundu ume oka kutwana uizairi wande kwikala na muka na weni ewe yani na ku nake muka yo muchi na maundu ma muthembusu no ni se evans biona maundu me opo mai kibeti chatiwe kuchovea muchi undu zuyo na ndio le tuyule ana naguo lakini nayo what sense does it make wa mundu ume you actually even zuko zaidi wa mabinda maingi ukeke ya mundu ume umwe masabu ma miaka uko kedi wa matuko make mathayo na laweka maingi muno pyo kilungu kinini ni cho ikalite na muga na ikue miaka 70 kana 70 kindu lakini ukatongeania matuko alawekala na muka ni miaka ena ndini wa thayo wake ukatungiania nundu anesao kuka ko muthenya umwe matukweli ukatungiania matuko acunthe ukisaidwa is very short duration na yukibo na no ngwenda twinena na mwithikishe wisaidia cindu ino twaciona na umela matwithikishe no mona sense isu what sense does it make ila mundu watu akibeti na ndekala nacho ibinda vingi nila uyo weka riuno ikulyo yemwe na nondu wa usoania na tibo twaciai yundini wa wea ukesairi wa mundu ume nuyu na nunu thukuma lakini nitawongelile wea ndini wa wea na ne waithia muka na mabinda maingi akamwe makenda kuexpressi kula kuya mume kana nimeumenda pakubi lakini ya ume ingi ukesairi wa maikuelewa kibeti cheza unena ukawe umuchele kana niwe kalile muno toka no wizi no tukumizi no wizi no tukuenda wewe bakube onaitu muzee kesaidi ya kwanza no tawenda kuiwa ate utakwekendo kisio ni muka na kwanza pathenda kumondeto no wizi ni weani na kila muiza no inye ni muthukumea na cindu cia muthembozu nenda kwacio even at that point no usio aume twithukizia kama itu ona ethi watu weani makinena kana no me utwenda tuyo bakubi kwani uko nduthu ona ethi we weani even ziwe no kibeti ndumathe no tukwenda ndumathe no tuiwa au ukikibeti kiaje no tuiwa muyo owe bakubi na itu na usuno unani museo kwa huwa ome maika mistake nde toimwe ila si uneno na mokoke zaidi ameona kibeti kicha kwa kikeleko aye kikeleko kikwai ile witu no tuise no thukuma lakini they kwatoke zaidi wa nayo uyo bakubi na itu nondo tuona bata nako na inde mutumia ikwe kuna chuna kileko na kile kindo kisio events nedo ni na point kana wea no to na utwika o wea umucheo ukatwika kikuo kwa njengi kwa family kindu kingi ni simu events simu ke zaidi wa mutumia no
atinda wiyani muthenya wothe na oka nyumba eonela simu na kayo koma late akwatene na chao ndane zaidi wanebinda ya uthauka na ciana nisi no ngwenda tunene na mwithukizia na ume mabinda maingi maima nayo ciana ile tuciaite tu na cyo kwepinda na ni ciana kwa kabinda ithi wanebinda ya uthauka na ciana ethi waciye ejini ya uthauka na cio thauka na cio ikazia ndine wa thauka na ito na nebinda ethi waciana ni stage nisu liende ya kathauka na cio ondo tona uthauka na cio lakini mutumia tiu lakini ndena time na ila ciana ndena time na muka na no simo na mundu muno nangulilio bana ninaona naeta wa Mr. Chongo nina imbia no twithukici akulia na maume angi simu cio matenda ikwatwa inaona isimu izokete ikatwika ndini wa mutwano muyonge wina pitha muno pyo mutumia no simu yake ndenda ikwatwa kana kibeti lakini kila muno ngwenda onena ni mutumia yoka aliuma wiyane lakini aliulokana atinda kuwazana ndo make na oke binda ila wina oke omuzele na ibinda ila woka ni walika Simone na akakoma omuzele na tibo igwa na asiati events ukesedi wa umeamona maundoni mako akamuchi kwatwikie onoko akamuchi kuimaana uwea ni wea mutumia ni wea na nundu wakwatanie na wea events nejeno na umeingi wamethikize maineno manene meunena chu kwa sababu maisha yamekuwa magumu wacha hata familia ni kama haina na hata mambo ya doa hayana haja wacha tutafute pesa mutumia no ngwenda ukwea ni sawa kumanda mbecha lakini bauna kiyo kamanda mbecha no kajiola muchi kuzi ndiwizi enda ubalance wa be bata wai ukaiya wea ndi mazama wea ni mathala yue ni saasi ya kwinuka ngethi wena na family yakwa ni nene unisi events mawea ningi no mabitukene ta yue no thuko ma up to late night lakini tio kibeti chako tio kisu nondo ninge nacho kibeti no kisi nature ya wea juto tuikolo ni choko na ituto ineno to balance zindu nature ya wea iyo lakini ona bamwe no events byo mabinda ndakwiwa oba mitamboni nondo no wendi kola ko yando mako Cyrus Mbongea na ya interview ndo we uma baache mbete akayikwa na ndo make na nini se no gona kuweka yukunike cheo okay zaidi wai wawe waku yo mabinda ono to thukuma mpaka late night kibeti no kisi lakini ila wewe wana break ini na kuoneka ni wa manaka nani time cia kwithiwa na ndo mako kwa events asuno maundu nenda tunene na ume umundi ona kubika jusi muika twiko ke zaidi wai mutumia no enda uthi ati waili sitting no simo na esa kuthio na bedroom nela simu na no tona kwenda ulike bulane ona no chat yo kunthini webwikite oibula na tukipeti ni cha niwe na ni cha bindijie yu nenda kwa cia socializing no kindu kizio lakini mutumia is socializing na maana that kibeti chako kina maswali sisi onduchu nikana wewe yo mucheo na kibeti otau nikana simu ikato zumbeke wezaidi ni sio cha mwana wa family na mutumia ndena mwana mucheo na family yake kwa wea na simu na be mandiko meba ala nenda nikana o manene na itu mwana niusu mathayo kilungu che 19 ndeto cia Ngai Yesu ni wakuliwe kulio na ndo amwe avalisi moka balawi makimu tata makiasia ni kuosana na ila meo mundu kumweka muka kuondu wa kila undu na asungia amakulia mutia asoma kana we ula wa mombie mbe amombie mundu mume na mundu muka na asia kondu wau mundu akatia ithe na nyinya na akalumania na muka wake na meli makethi wa mwi umwe ona matwikite ti eli ingi indi ni mwi umwe alangai ulumanitie indi mundu ndakamatani indi toyanga indi uneno na tuyethe watuisishe sindu imwe ju omundu endini na mundu atendini osindu ingi kenda kosa mwana wa utana ni andu na ila tunena yumutani zula twetha tuthienda uneno omundu tie ni mwae manwa na kipetina ni cha semba chai mweoba mwe lakini be sindu ilikite katikati ukezaidi wa jumu tumeonde na ndena kuthengene na mukana ndena time na muka nundu labda
nundu wa simu nundu labda claim wea nake ni wongelete wea nthini wa wea you events kiu ni kindu kimwe ndeto cia Ngai cienda utunene akiwione na mwithukicio lo twithukicie no cia ukamana twaile kwikala twi genuine with our spouses nunu ndeto cia Ngai cia tie lingi indi ni umwe matwikete tie lingi indi ni umwe ku veo ndona wipa kati wa mundu na muka vethiwe kumilanila na vethiwe na umwe na vethiwe na kuthea na maunduni otunenete tukachia baikethiwe simbithi kati wa mundu na muka mbesa ibitha wa mbesa citaumila mbesa cilie na maundu ma muthembozu ethiwa cindu imwe ikalika katikati wa mundu na muume kana mundu ume na muka wake ikaete mutanicio na Ngai nulete mutanicio even nenda kungamela bu nuke kula uwi mundu ndeto ici achimu na noto na kuiwe mundu mwirugeci aiko na chimu ukethia chimu ni muio withitwe wi muito muno ndine wa family yes ni mupea muno reverend saa ile ndatika 35 cia wiyo mitambo ne Kamega FM ngoni wa mukamba simu ni yainiwe ni mwana mwita wa Pastor Dani Mutemi yes cia simu mundo na kubigio na babi kwa bandu kubigio na babi kwa bandu wethia nitawabikia kuelesio ndu isimu ibikite na uchangi ya nondu ikunete we ya muthuku nondu ibikite bandu kesa kwithe nta ciabikia kwananga maisha mandu na pekindu kimwe reverend kithi tona thina no kesa kwithia no nimethiwa manabika bandu kesa kwithia maisha nitamabikia nitamabikia kwithiwa na thina no kesa kwithia nitamabikia kwithiwa mabikiete kwananga misi mingi no kethia andu nimabikia kwithiwa maibikia kwanangi wa mikalile yoga kila muthena yes na simu yu ikoka jenda maundu maingi reverend yu kesa kwithia ko angi mundu kwasia simu inu niyo nthukumana yo simu inu niyo yani simu inu niyo kila kindu chonthe ukesa kwithia mundu sunu twana kwithiwa no twana kwithia atwana kwikwatia kiuke sa kwithia no twana kwikwatia kiuka kashi simu nthu kumana yo yes lakini ukesa kwithia ngoni yake ni wese ndau balance yes kune kwa reverend kindu kila cha maana ni ta mundu ngoni yake nundu akwithiwa mundu no twana kuamua yo ni ngwenda kwikala na family yakwa yes ni ngwenda kwithiwa nebinda na andu makwa yes ni ngwenda kwithiwa nebinda yolo na family yakwa ukesa kwithia mundu su no twana kwithiwa kwangelekanya no twana kwilinja simu yakwa nthu kumana simu nye no twana kwilinja ngwata awu ya kwisila simone lakini uhithi ya mundu sunda totha kwithia kwa tahu ya simoni ukethia nutu na kukala nayo masaa 24 yes kindu kila kingi reverend maybe ngwenda ukulia nundu siwa kwithia de point nguketa kuongelela yes kindu kila ngwenda ukulia nikana withia ni wabikia na maybe kutusungia nikana tuthiuke kula kwi mwithukesia ni kukonia andu ala mathuku maapasa yes reverend yes ukesa kwithia mundu umetiunda thuku ma ilobi andu make mema kuwene me wote me makindu yes me kibwezi me kambo me machinery me nakuoka nzokea me mabindini na mundu ucio athukuma ilobia na ngali mundu akwithwa kini kindu ni chonete na ngachona muno na nanawa yes na ngegwa kietete mbu na ibetini sio ukegwa siua nyambu lakini ukethia siua nyambu chini ya maji mundu ucio ni uma ilobi ni wakwata mwana wa kwinuka na au ma ilobi na mitheneli yes za kubika musi na yuka inde soko ajuka yukoma na mina mina ukaimena yutu tutewa kaindo mina nengwa kaindo muna nengwa kaindo naku sana na sio tuko aidika musia yethi ando ni makomie siana ni komie kibeti kiruki of course nikikuwa chekilo mona tene nikitono kwika sama kayonge wa lakini uzi mundu no tona kwitha umangito twindwe yes kukeza kwithia kula kwenga wano mwayange wala kine muina thanela ita wasoba toko yes na mundu ucio ciana itia muka kwa chothisa kwithia nundu wa kula kuma kula umia la masaa me mathuku muno ndamuka yes sigeta kwi wada tiu kwene wikiata yes ne wokie yo tia ciana cia bika bedroom cia kunike la dadi bala winde kata ndana umia yes dadi sa ilo kwiso kwata pina wa kukila withia ni saa nana na yukila nundu alama mina make alama nundu akwithia ne luka ya mutani alama jamaa make sa isu kwene mathamba ne mauma luka ngangi soko na niwe sema matuwa musina ibetisio na ciana cio maimu kone azimu maimu ya vipi we ni chawende na tweba ene tweba joint data wona
nona la mzee ila siane kitwa kukita kuikethi ndateka itano ithamba isemba ingi no sema sane mathela ula bwana icio kailobi reverend kiuni kindu kithitwe na thina no kesa kwithia nikietete mwaki mwingi muno no kesa kwithia no kuona ila siane ikabika bandu ikaegemea ngali kwemwe no kesa kwithia nicho reverend kikuka kikasia au kesa kwithia mabinda mangine tukuka tukalalamika ithita umeteka asia ibeti ni kwa nanga siana tekambia kulalamika tiasia ibeti ni kwa nanga siana na ata menanga siana nundu meya siana masionethetie ni mwasia yi ni mo kila kindu no kethia kila kibeti kala kana kalika uyani nicho kiutume wa kindu lakini ukethia tio sisia baaya tinateka sia kethia kana kaani nikiania kasia itika kethia mundu la wakwa no ni nyakwa itha kwa ndepo bo kure varenti kiuti kindu kimwe kwenda maybe negwa twaile to kulia jabu baile to ata mundu aile takwe control ila bo matauni ni wapika anana eme babanga likwenu na family yake ngali kwenu no thisa kwithia ni wethi the situation ni yakwikia wito wonde babe anana mundu aile takubalance ata nikana wese kwithia na sio ibe tundu akwithia nini sebe andu yuma kunangite moko makwasia azune makita balance umathimbele yu ni kindu kimwe kithia twathe na karibu sana reverend asante Ivan na ekoli unisio kubalance between sindu taisi na social life na family friends tondu wetha wiweta anyana nasio ngaino wotu nengete na tuthikala tutenamo nundu ni tutethana ciana mo maundu ni maingi no zio kwambelilia kuwetu na vai mundu te anyana ona mutumea kipeti chake chona anyana na mutumea ni wiwa au muka eona anyana na cho kipeti no chaile kuiwa muyo mutumea nake eona anyana nundu anyana ma kipeti chake no maku na anyana ma mutumea waku no maku vala benda kwithwa be undu yu events ni tondu wetha wiweta mutumia nunde la muci na oka abika soko ila iba kubena muci so to say aikwata na nana na vikala namo na hiza ubika muci musele na wachi no toisa o chindu ciake yuba ko ya chindo nabo ni bange nundu yu yoneka mutumeo ni wenda kuithi atene binda izo na family nundu labda ni mulevi na time yake ni watu angaliko nisu pamwe na nyana you events no seo mwithikizio lo twithikizio na no gwe twacia ukamanai we binda yake londo ethwa ndwela kuona andu maku binda yasa matale kwithwa ni momembe na nana wewe no ile kwithwa tona kwithalulania namo na kumea nukuiza kwithwa ne binda yamo na hindu kwamba wika muzikula kwa ando maku uyamba kuona ando maku uyamba kwithwa ne binda namo na hindi ibinda ila vingi vili tarite ya lazima tarite no ndu ina lazima no thikuwa na friends maku lakini unamba kuoneka ni ciana unamba kuoneka ni kibeti ninela okunenga ngelekani kilunguni kimwe pa mutumeo teno kana ibinda imwe za wanga kwinuka naoka okithemba tondu wanena acelewa soko eja ubika muzie muzele ethi aindi mukani makoma na ciana na meite miile andu mathina tipo twanena undu wangima na kuboka na kibuki kange na kana mutu izo ko ithia ni tozu uboka ngima nene mikalile ju ya tene ya mathina events na mutumia ila wogie na ndela kuona andu make mingi oka atho kweneza ni kibeti na ciana na juiko mie na india mwe athigwa ngima ila tuicha mboka nezu na nini na kila ula mutumia akima mukana ngima uthione wake na we alea kuona kipeti cha mutho chaneza alea kuona andu make wikalite na ile umamizi na ile kukebindani ila ile tinkanethwe namo yu yokindo waweta cha mundu nu ya chini yu levi yuzuni mundu kwenda otethio na utawa muthemba na counseling na kuboewa ni kana ume maundu ni meba lakini nakebe mundu ngi utona kwithwa ona ti ulevi muno ona ethe ona cindu iza ticio imucindite biu no tono kwi control lakini ni winenganite muno maundu ni manja na itindo ni cianja na nana na ndekuona kana kipeti ni muna tuniweze twela unena tukaje kipeti ni kithiwe niwe munana wa mbe wa mutumia na mutumia ile munana wa kipeti chake wize ile binda ona wili na kipeti chake even tito kwenda muno na kumahala nundu wiwe ibani mukwate oneza na beonge watu kwea na kwanza nyeniwe ni binda ni ilejo unundu mwa ile kwithi watumia mariwa ewo ndo la musio
na niwe undu latwasia ni waile no mambo imutumia mulevi no tricky nundu enda approach ya muthembongi okunenwa nake ni ndeto cia Ngai na kunengwa counseling ni kanabe na no mikalile ni ju imwe ileto na kwithwa imucinda nundu ni walikile maundu neazu na atwikana addict akwa Ngai ba yundu utatonyeka na nizi yutu unena be wakame kuya nundu watumia momoze itwe ni mikalile ya nza ukethia mutumia nuyo ni wa twikie we ni woziwe nuki na ozo ni mukuka na ozo ni cindu cia muthembozu yubube undu wina bina ndini wa munduzu lakini Ngai no utona kumutethia kila tutona kwa ciana ati Evans na niona mutumia wita wa Nicholas aimbia ni withukishe na butu unena ba simu bena bata muno na nibo Evans yuko kumwenga yatutethi ni ndona kwenda kutumia ndeto isu lakini kila kiboni atumia maikashi kiliko na site ya kuona muchiwo na ku value na kwenda kuikala na muka na ciana na roji ciana sikalo nazio na ejila ji edone cia udhao kwa nazio mutumia manona wewe yani wina that responsibility create time to be with your children na wikala nazio tondo zili eji nela zili kuthao kana cio kuita oundu ciende na kuyana unduzu wibata tuikanenge cindu taizu twaweta mwana itindo cianza simukile pinda na endi ulevi na miele ya cindu icu cia muthembozu ni kana itwike neta cio sa mwana ola munene pyo ndini wa mathayo maitu yes nzebe ni awoni wa mukambati na ke Reverend Muthui kama kawaida wakana tienda kwigwa mwithugisia kuma kulawe nundu wa kwithiwa ni conversation kana oneni unenania wakwa Reverend inaku ti atatu ine ngulubu itatu ciandu na ithio ndete thate usikite nundu wa kwithwa ithio ndete ya usika na ithio ndene thie teko manana maundu atienda kindu kwenda utongelela ta pointi ikulio kwenda ukule Reverend ya utethesie atambite kuma mitamboni wonu wa mukamba yes baniani wai mimi ta Robert wa Juma mundu mavya ndone ka salama kimakio right ni Reverend amu baba na kwa bata mwana wangu niambia mitamboni na kona mwe kazi ya basende kana mbike mbingwe kale yuli kwizikeje ela angeonzeo asante banyeni kana che reference wana kilike maana muno ya tuko migulya kwinuka na peke ndo nie evida yaza ni banyeni bukumite tepera hospitali kadua kosijeno kadua mtambwe Nairobi lakini peke ndo na manyela ndi ko kumana cho almaile kumanyo mundi asumkacha east and west all is the best we ando loko wizendi nuka noka ije kaingi au mera nuka anga meta na mande mainga kidola ka tenuka noka sije widala meka lao kumuti meta na mande maingi au kwenda tujo otumia wala no zungogezia ni wani ko kila bile ni kana ogezia ni abangi ya kibe nondo kile weto bangija ni ko ko mujele kibe ya to iwe kana de janje wendo tamana ngo wa Mombasa okide muko ena miaka 5 eza muka wa ndiye wendo oteni au pia au meza to meka nekatuke nukani kanoka bangi de gidi ni kenda support kanoka dia uchi wazi nambe mama nekana east and west all is the best thank you Robert yes. Asante sana asante sana Mundu Mafia kuma kuya Mombasa road ke makio woni wa mukamba banen wai pole sana igia simu mbesa igia simu credit tena na nyenaku nzeveni ya woni wa mukamba saa ile ndatika miongwena na muonza NFM allo baniani wai ndata nesa ukezi Reverend mina kedeka niendi kwa siai kine nambo kule kulyo kwa nani kule Reverend ni kia umya mumasha mundu umenda umesianda numba kwake aya ivune nauma ndeto ila mwatu tajani nzio na yo ningi kuikala ute wa musi ni kutula musi ula wa kuanda wa ndini na nicho nonete au mengi ila mami na kutokuma me nuka musiko kuitwika idoko ila malitaya nondu mayai mamesiondo wa kuikala na mukamo na siana sio tondu matambu ye wethia so mwinonie bandu enuka kila mwezi wa katano nimwe kwa mwaka ndila wesie kwinuka okia mono na andu make wethia mususu nikaumutei
aya kikingi cha atumia kwikala na ciana ni kisio nondu niyo mwana umudengianisya abakubi naku kethia nukwigua nake ayumisi ilawi utee bakubi na kila kingi ngukulya mwatumia alamen maiki ya ngai kana atangie ni maile kutha kale soko noti boze ile kenda tatukenda wodi wa mugamba yo kamba we wai nikatumbale na nika mulenu karibu sana akangule basi tai Yes. ndo mkulu makulu ile aratu yo au meala mate nuka kwa kuiza mando yo muno kini kindu chambe ni danisi namo akala ala mume mazuku maku ilobina ni mato makendo na mundu aliwa lizile enda uwe kabuli na yema kuwa mbui meka unike haya noti mozi ile kenda tatukenda ndatika situ isembete ni enda tose makulyo ma andu ingi kana maudeni mandu ingi utu batonde kana tutambite kutiwa nebinda woni wa mukamba pole sana NFM alo woni wa mukamba hello wai mbaniani watini bara nesa tiyowe ni museo geve relevant muvimu no Ina kedaka. na kwa ni museo uni ambassador wa eneo mingi kuma mwane right ni nekulu ngenda ukuli ndisi nekulu kaneta lakini ekoni yete kwa siana umu tondo wala sia museini wa ile kuyana na muno mutumia no ile kuyana siana na hizo kana sio eda ni sia yika ya wadauka nikera mwili siana yini mwadhina sio na to kindu noni etnona tia nini yato yawa nona tikiewa ni asimaitu pamwe na ndwa ugethi ya musei kana mundu level ni ya musei anao tinzia na kethi ya mwana on the road kana mabitioni ona musei usini waono wasaka na ku na ikara ndata kana ke aitabona indi ki urevend yima tuku ni kiemete di sekana ira ngune no ni mumba witness kana mundu asi sina ni mama tuku ai kana ni chao nundu we kata ulunga mwana wene uivya musei osa undu na nzere kailite reverend kaile kui kata teka siokea kuya kulata yana sia yawa ukevya sia yawa ni community no hivi ya mwana wako eda ndio kubizi na namu tuwe bandu soko na ndio kubini na niwe wani mundu level ya musei mwana on the wrong so na usoka bua atakuja musei ndio ulunga mwana usu nikenda twe siana responsible maisha la mokite maone ndio kula whatever ni mokite thank you tata waida tunazina nesa wena revani ndi mudhui mwanga dhima muno Alex Kashoto ngaliko sia bandu beto hakativa nimbanyani kethi ya Reverend muno na imwe ba utamake twithikisi hapa Mombasa Road ni na Cosmas Kibwezi Kanzala Chongo Roda Musembi akambia banyani kethi ya Reverend muno na wimu yanga inamu adhime na imongelela umani mutu adhima muno Amen. Saa ile ndatika 50 na ile nienda ose kulio thimwe ya muthianda na indi titiwa kula ku Reverend woni wa mukamba wai pole sana Reverend Yes, Evans. Ine saa ile ndatika 50 na ile Yes. ekangunengelelie mwanani kana wese kwithia ni wabiki ya kunena na ito Asante. Nienda kuambelelia pau ni Aaron G ya wanena undu wa meele asiana miaka mithelu ina yawa ni community kesairi wa mwana wa Evans ni wakwa na nindo na umutandika nethe athika kindu kila kitailite ekuliai tutona usio kabu ingiata nenda kwa sia Evans mapinda maenda o maibendoka we live in different dispensations of time ibinda yuri ile taibetu na nondu tone ko kira tuitona usio kakuenge lakini uti kwa cheka nae ono mundi tuyoya ono mundi mujei mundu moima no tona kwire wasiana yeka kindu itailete na kaikania lakini the extents ni to which extent kwangeleka ni ibinda ni ritu kuko na kana kene no tona kuliko mathinani
na uithio maundu ni extent imwe ithwa wisi mucii wa kana kao kethia we mwene no mwisi na mwikala ata ndukezeika kindu na kukikulije mathinani nunu mucii wa kana kao atandika ewa ndaelewa nundu weka ni mutona ukwati kinene lakini kumwe no kutoneka ewa nwisi yu events ilokania mwana wakwa na nziela ya ilite na nia nzio windetheja kuea nonduzu ni musio nundu twenda ku bring up ciana citu na nziela ya ilite na ciina mwikalola wa ilite lakini nundu ibinda no yapendukie mabinda maingi tuikwenda kuthi muno ciana ni ciene ukezaidi wane mwathitu some other sense na nibonacia nini utengemea kana kaani kau na mucii wake ni mwici ata na twikala hata akamana no nitandikie kana kaandika kaania nutona umbelewa yukiukivo lakini pamwe na kukanio ciana na kukelelia ciana wi muciai nutona kukelelia ciana wethairie kama undu ala matekwe uti undu ina thina na indi ibinda ni abendukie ve ula wanena asia aume ve uneni kana aume mayume asia ndakwo na yue kulio ni maume achiapa na maele kume chiapa even ze aume ingi tu komana na momena itambi ni itambi yume iwe nzawa michiro nundu yune ni uzune to wilu nienda kwa cia na nitunane ni twacia moneni amwe ni matona unenwa lakini wira maino laguo no mone ni makuya okuya ndo ubesteni okuya ujamani okuya chikaloni ukesaidi wandu no maumi omoneni o slogan cia muthemba kana saying cia muthemba lakini we kalanthi uzizie minenele zundu thili no tone o criticize muno no critic ukona uneni uzu titawailite kwa kitumiki na kia twela unena tukazia kilunguni kibitu twanena na kana twaje njiemwe kibeti kitona ukwata mume muci nikuwa necha akama yuwe ya mume necha tonekana mayu myanda netuko nake mundu ume ndalumwe nindi kwake awiwe ni kibeti tuishikana ndayume ya mici nundu yu ujuno nene uno twenda kwa zie no mundu ume okwenda utinda nzato ndo twenda tuinena ainywa chaiko yetu motelini ayatu chameweka na ndenu cha nyama kwake muci ayena mukana ciana ko no ucio namni ucio mundu nutu na unena uzindu imwe akestaka kada ke jumbola kuithwa mundu ume akatapye mukamwe akakazia ndandiume hapa yes ni we jumbola lakini mundu ume akawiwa necha na akaluma kwake muci na bakethi wa mugo na bakethi wa ndo na bakethi wa nyana kati wake na muka ndaizwe guma yes Evare ndikando yes wenda aukewe mundu pe muse momwi o yuno ndo akwethiwa ni mundu ndembeanga yes ne wiwa mundu asia numba kwake na ndikatabila kamwike ka mundu na nicho kitimi none katukanene mundu we kwake ndani ukunio simu numba kwanza bedroom kwake baloko mana muka akakuna simu kilabu kinoke wa nduikie kabiso ikiambiso Lucas ni komoni muno ba Mombasa Road yes ikiambiso ngile nena umala na betu za matwe mu Mombasa Road mali ukeria yue gwambiso yes gwambiso beka indokasione mesene ile lambiso ndiye landa yakata ndiye landa pika yes na uthethia ni kindu kemwe kibina muno na personally yue kakula ka pretense yes honestly ndiye wake ndo chukekeseo nundu ketha wina kana wasia iye na kana kunenga yuko nengete na kiene kibeti chako kethi wanu to na umatia kwangeleka nyoma je o isio maje o ngima na maybe yo sukuma na wo tuma luka wende okaibe mbiso uye na nana u kana okaibe mbiso uye na ndwange ndikuona kindu jona mbewa metho manga iketha kikisio na ni kindu kithi tukikomoni muno na reverend ndo akwithi watio na ndatikata ile kakangu ndenge mwana utuneni yulwa kindu ona ve kingi on top of that ena maila ya uamuzi ne riua no ile amuze no taweki wa yonthe
jona kanonguku kanonguku no diga matako ele ni matata kidati yani cha tata itema ni atata na kondio na ke duki kise Evans nondu kwani kongwiki waina manie ni kana ni geta ziana iye tukulu na ingini sieke wele wenyu siana yana musingo na nya ni wene kindu ju Evans ethe itu mbiso sahani yake ni yake wa matako mondeje kidati chu nyingi ndo ambe kweka twembeka na kiwa ya mbiso yake ku tuambe kambiso hii ine kwiki waiko kuya wethe uiweta tuambe unene ikiwa wamuzi lakini yukazama keyo ka kuota kana nusu lakini muze ni taweke woyonde ayeke wakonde na iya kwanza na nde yakana kai kwata kakuru na chuchu kili hata Evans ndio na makuli ya zitu katila mwirikizia ni kwamba uziwane ni uthaumia na tu yose yabu na muno tumia ni uthaumia kuga tumia matio bila titaso nzeo tuinina Evans Evans mundu muima tondo uwe biriki wana moelia no kana nama sawa nusu tio size zio ila tuthima ao ya mji kana onogeria no kuota lakini imbongeo kana nama na mweki wa yote na mukainwa kasubu wazi yiti yenyu subu muthei kana yasindikeke wana majebende mwirikije twende na uzuwane chindu zuruka kama na mitambo ni chumwa ni chokita ndayenda tukose ya Evans tukoselela ba asante thank you so much ndio mwirikije kiwe okisio na wadimu